I evo ga ljudi, nalazimo se u Mostaru u Bosni i probat ćemo bosanske ćevape, to jest ja ću probati prvi put u životu i daću vam najiskrenije recenzije kakvi su meni. Idemo. Evo nas u autu, čekam svoju curu da dođe, zabrali smo uzeti one male špice da možemo karticu kupiti kad uđemo u Bosnu i Hercegovinu, da možemo kupiti karticu i staviti u karticu mobitel, da imamo internet, ćemo onaj most, idemo na kvadove, svašta ćemo raditi, obećavam da će vam video biti brutalan. Put je trajao oko 2,5 sata, išli smo starom cestom iz Splita prema Mostaru, sve je prošlo kako treba, bilo je dosta zabavno, lagano smo ušli u državu i sve je bilo po planu. Upravo smo stigli u Mostar, našli smo čak besplatni parking, tako da veliki plus za nas. Ok, znači gdje god da pogledamo, brutalno izgleda. Znači baš mi je žao da prije nisam došao ovdje. Za sad mi se grad baš sviđa. Evo ulazimo u onu glavnu ulicu, idemo od tog mosta da vidimo koliko atraktivno izgleda. Ljudi, šta je japrak? Šta je japrak? Šta je ovo? Ako neko zna komentar, nek mi napiše šta je japrak. Evo ga, došli do mosta. Uglavnom sad ćemo ići do onog mjesta gdje sad na Instagramu predivnim pogledom imaju dobre ćevape pa ćemo ih probati. Evo nas direkt na mostu, ne vjerujem biti više na mostu od ovoga. Lijepo izgleda, ali kažem, nekak sam veći ugođaj sam imao kad sam išao ovim ulicama do mosta koji izgledaju prebrutalno nego sami most. Sami most mi je ok, ali ona kao nije mi sad nešto baš wow. Ok, idemo po te ćevapčiće i vidjet ćemo što ćemo dalje. Uglavnom ovdje možete ljudi naći Gucci, Louis Vuitton, Versace, sve možete naći za 5 maraka i manje. Ali lijepo izgleda, znači gledaj, imaju hrpe ovih homemade stvari koje sami rade, to mi je pre cool. S ove strane ljepše izgleda jer sam vidio ove. Evo uglavnom lik skače. Nažalost nisam baš blizu da to snimim kak treba. Evo brod ga čeka dole. Doslovno nisam mogu dočekati da skoči. Evo 10 minuta već gledam ga i dalje nije skočio, tako da rađe čekati svoje ćevape nego. Hvala. Evo kao što sam rekao, nalazimo se u Mostaru. Šta je mjesto u Bosni gdje ću prvi put probati, prvi put u životu jest bosanske ćevape, bosansko-hercegovske, kako želite da kažem. Servirani su jako lijepo, uzeli smo si ajvar i uzeli smo si još kajmak, kajmak mi je iskreno najdraži. I imam velike očekivanja, tako da nadam se da će biti ovo jako dobro. Imamo pogled na most, kao što možete vidjeti, koji je predivan. Evo čekamo već zadnjih pol sata lika da skoči, nije još skočio, tako da vidjet ćemo će to biti ili ne. No da mi pređemo na stvar, tu su ćevapi, idemo ih probati. Evo imamo znači lepinju, otkinut ću malo lepinje, prvo. Uzet ću lijepo ćevap, još ću prstima jer kao tak mi je nekak najbolje. I što sam rekao da volim kajmak najviše, probat ćemo prvo s kajmakom. Dobro, i imam tu malo luka, to bi mogu s vilicom. Idemo. Uvužu. Jako dobro. I jeo sam još na par mjestima u Hrvatskoj isto jako dobre ćevape, ali ovo mislim da ima tu neku specifičan okus, ima, znači baš osjetite drugačije. Jako mi se sviđa, poješću ovo full brzo, vjerojatno. Jako puno dobijete i jako mi se sviđa, znači ja bih dao ocjenu iskreno 10 od 10. I sada ako skupimo, pazite ovo, ako skupimo 10.000 lajkova, vodim Leona, znači uzet ću doslovno Leona, idemo u Bosnu, prvo mjesto koje nam je mislim da Bihać, mislim da nam je Bihać najbliže Karlovcu. I ići ćemo tamo na ćevape i ja Leon ko brže pojede. Može ljudi, znači pišite komentar ako to želite, za 10.000 lajkova idemo i jedemo ih ko ludi. A za sada ja ću ovo pojesti još jedan i onda idemo u miru pojesti dalje, ali moram, znači ajde probam s ajvarom. Da vidimo će s ajvarom je biti isto jednako dobar. Jako dobar. Kajmak mi je draži, ali jako dobro.
Svaka čast, znači istina da su bosanski ćevapi stvarno najbolji. Stvarno moram potvrditi, jeo sam ih i u Srbiji i u Hrvatskoj. Ovi su daleko najbolji, moram to, evo, pohvala svima i idem sad to u miru pojesti. Vidimo se nakon toga na kladovima. Ispod mosta, nažalost nema nikoga ko skače, ali jebi ga. Ovo je znači doslovno identičan, samo manji, puno manji, ali jednako sladak. Hoće neke slikice ovdje, pa idemo poslikat malo i onda pićemo. Meanwhile. Evo ga, popili smo se doslovno na vrh posta, znači skoro smo na nekoj velikoj planini, ne znam kako se zove, nešto rastica, rastica. Jesi uzbuđena? Da. Evo ga, tamo su kladovi, naše valjda bije. Kužim, i sada ga vrati. Baci skok. Ali ti je rekla raskriže, nije to. A iskreno, trebalo mi je na početku malo da se dobijem, ovo mi je ipak prvi put da vozim kvad, ali na kraju je bilo sve fenomenalno, kvad je vukao brutalno uz brdo, savršeno smo sve prošli, jedno smo se istino malo izgubili, ali nema veze, na kraju smo našli put i evo dojam. Ljudi, evo prošlo je točno sat vremena od vožnje i bili smo brutalni, snimke ste bili predobro je. Pići ko lud, ide 100 na sat, vuče u svako brdo, makar smo dvoje, nije imalo nikakvih problema. Evo sad pogledajte, ovo jezero smo našli. No nažalost fulali smo rutu i sad ne može, a to jest rekla je sama da se kao ne bi stigli spustiti skroz do dole, tako da nećemo riskirati, nećemo pretjerati, jednostavno ćemo se ovdje poslikat malo i pićemo nazad, možda još gore koju slikicu i to je to, samo ne znam kako ćemo se okrenuti. Kvad je brutalan, znači nemam apsolutno ništa loše za reći. Vozi ko lud, služio nas je brutalno, ogroman je, gledajte koliko je ogroman, znači stvarno je velik, iza ima mjesta. Ona ko u fotelji tu bila. Ništa, idemo par slikica okinut i to je to. Ćao. Evo nas u Megiću, probao sam njihov neki chili umak. Inače volim chili i jako mi je fin. S tim da najlošija stvar koju sam vidio, htjeli smo uzeti nuggetse, 9 nuggetsa i nisu nam htjeli dati, to jest ne nam nisu htjeli dati, nego kao uz nuggetse ne ide umak ovdje, what the fuck. Znači u Hrvatskoj kad naručiš nuggetse dobiješ umak ovisno koliko uzmeš nuggetse. I ovdje nismo dobili umak jer rekao nema šansu onda. Tak da ne znam. Ja nalazimo se u Blagaj ili tak neš. Išli smo gledati ovu takiju nešto. A ne znam, hodali smo tak puno. Ulaz se plati 5 eura kada te puste tamo blizu, vidim sve i od ovdje. Imate jednu stijenu, imate neke male slapiće. A nisam baš nešto preodušen. Chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Uglavnom da, kao što ste mogli vidjeti na dron šatovima, ovo mjesto je predivno. Voda je ultra hladna, ja sam jedva uspio skočiti malo nešto. Digli smo dron, kadrovi su brutalni, čak sam se usudio ispod mosta i ste vidjeli šat je bio brutalan. Sunce uskoro zalazi, mi ćemo se uputiti prema Splitu, idemo doma, idemo na more, malo se okupati, idemo odspavati doslovno i dobiti se, ne vremo više, dosta nam je svega, ali je bio predivno putovanje i ovaj day trip u Bosnu i Hercegovinu je bio savršeno, znači baš smo se lijepo proveli. Ćevapi su bili perfektni, doslovno, vjerojatno možda najbolji koji sam ikad jeo. Jeo sam jednom pileće, ti su mi bili možda bolje, ali od klasičnih ćevapa najbolji ikad. Tako da to je bilo to, stavite veliki like, podsjećam ako skupimo 10.000 lajkova, doslovno uzimam Leona, idemo u Bihać i snijamo ko pojede više ili ko brže pojede ćevape bosanske. I to je bilo to, ljudi. Mi se vidimo u sljedećem videu, ja sad idem u Brisad, idem u auto, idemo direkt Split i vidimo se u sljedećem videu. Budite mi sad veseli, sretni, zdravi, zgodni i to je to. Ćao, bok!